zadovoljstvo što je gost domaćin prve u seriji prezentacije knjižare New Look Entertainmenta, upravo naša najtražnija spisateljica Ljiljana Habjanović-Đurović, čije su štampana dela, odnosno klasična izdanja, prodavana u više od 1.000.000 primeraka širom sveta. Takođe, sa nama je i savjetnik knjižare za digitalne izdanja, Zlatko Ahmić. Ljiljana nova knjiga, Naš otec, je objavljena na sajmu prošle godine u oktobru i momentalno je postala bestseller. Odnosno, samo na sajmu je prodato oko 9.000 primjeraka. Nama je veliko zadovoljstvo što se pored ostalih dela Ljiljane Habjanović na našoj virtualnoj porodici našla i ova knjiga, pa je na taj način postala dostupna čitaocima širom sveta. Danas Ljiljana i e-knjižara svim novinama omogućit će besplatno preuzimanje ove knjige, pa po završetku konferencije ekipa New Looka će vam asistirati u tome. Ljiljana, obzirom da je prošlo 3 meseca od objavljivanja knjige, možete reći kakvi su utisci, kakve su reakcije čitalaca? Pa reakcije čitalaca su očekivane. Dakle, svi čitaoci koji su kupili knjigu verujući u nju na osnovu prethodnih knjiga koje su pročitali, zadovoljni su i ovom knjigom, dakle kao čitaoci nisu iznevereni. Kao ljudi su veoma bolno dodirnuti, jer prosto ova iskrena i dramatična ispovest nikoga ne može da ostavi ravnodušnim i nekako mi se čini da kad god se neko javi ili nekog sretnem pa me zaustavi da priča o toj knjizi, uvek priča u stvari o toj jednoj emotivnoj dimenziji knjige, a tek posle kaže naravno knjiga je super, ali kao ovo je ipak nekako dominantno i nešto što prosto ljude prvo podstakne na neku prvu reakciju. Dobila sam i mnogo divnih pisama. Na književnim večerima ljudi postavljaju veoma zanimljiva pitanja i prosto se nekako i osmele da i sami ispričaju po nešto o sopstvenim sudbinama. Tako da ono zbog čega sam ja objavila tu knjigu, a to je da i otvorim jednu raspravu na temu zaboravljene dece i da još jednom podsjetim roditelje šta nikako ne smije da urade svoje deci, da prosto svrha je potpuno ispunjena. Naravno, knjiga se i dalje odlično prodaje. Mi ćemo je uskoro staviti na kioske, tako da je do sada ukupno štampani tiraž 45.000 primjera. Svaka čast, zaista divno i to je treća knjiga vašeg porodičnog ciklusa. On se nastavlja knjiga Ana Marija Mijovolela i Ženski rod. Vi ste već godinama unazad jedna od najprodavanijih autorika koje su štampane izdane u pitanju, ali zahvaljujući knjižari od 2013. godine ste zastupljeni i na tom digitalnom tržištu. A kako ste se odlučili na taj korak, odnosno da vaša štampana dela pretočite u digitalno? Znate šta, meni kao piscu je bitno da to što sam napisala stigne do što većeg broja ljudi. Da li će to biti u formi štampane knjige ili će biti u formi elektronske knjige, to mi je potpuno svejedno. Danas postoji jedan priličan otpor, čak i među piscima, jedan otpor protiv elektronske knjige, kažu nije to isto kao kad uzmeš knjigu u ruke, kao kad ti, ne znam, knjiga zamiriše i tako dalje. Međutim, gde bismo bili danas da u vreme kad je Gutenberg izmislio štampariju, da je neko isto tako rekao, a pa nije isto kad uzmeš knjigu u ruke kao kad imaš težinu pergamenta i, ne znam, ukrašene i oslikane strane. Dakle, vreme ide napred, nove tehnologije nam prosto omogućavaju da dođemo do što većeg broja čitalaca. Knjige, zahvaljujući tim novim tehnologijama, postaju dostupnije sve većem broju čitalaca. Ja sam prosto fascinirana mogućnošću da, recimo, moje knjige na engleskom jeziku, koje su dostupne preko Amazona, u ovom trenutku može da čita i neko u Australiji, i neko u Kini, i neko u Los Angelesu,
A zamislite da je ta knjiga morala da bude štampana, koliko bi veliki problem bio da ona stigne na sva ta mesta. Naravno. Dakle, eto, to su prosto sve razlozi zbog čega sam odlučila da objavim svoje knjige i u elektronskoj formi i ja verujem da je ovo samo početak naše saradnje, da će se i sve ostale knjige i koje budem pisala i prevodila takođe naći, dakle, objavljene kao elektronske knjige. Na ovoj vašoj lepoj polici, virtualnoj. Naravno. O popularnosti vašeg... A moram da kažem i kao čitalac, jedva čekam da to bude, kako da kažem, što masovnije. Pre nekoliko godina bila sam na letovanju u Marbelji i tamo su svi oko bazena, 50% ljudi oko bazena je držalo tablete. I onda sam ja rekla kako je to fenomenalno što oni nose taj tablet od 250 grama, a ja sam za tih 15 dana letovanja ponela 5 knjiga. Dakle, prosto i čitaocu olakšava i da dođe do knjige i da je negde ponese i da je smesti. Naravno, ja u svojoj kući imam posebnu prostoriju, biblioteku i verujte da mi je postala tesna. Dobro, zato su tu knjige. Zato su tu elektronske knjige. Da. Već ste pomenuli da je knjiga prevedena na engleski jezik, kao i sva vaša djela, prevedeni su na mnogo svetske jezike. I o vašoj popularnosti, na primjer u Rusiji, govori podatak da se nedavno pojavila piratska verzija jedne od vaših knjiga na jednom ruskom torrentu. Kako ste otkrili za to? Pa, moje knjige su objavljene na 14 jezika. I jedan od tih 14 jezika je ruski jezik, na kome je objavljeno 5 mojih romana. Moj sin, inače umetnički direktor u našoj izdavačkoj kući, je otkrio da se na ruskom torrentu nalazi piratsko izdanje Petkane. Naravno, kad mi je rekao, to ti je na torrentu, onda sam je rekla, sad prvo moraš da mi objasniš, mislim, šta je to i tako. I onda mi on rekao da je to, eto, sajt na kome se pojavljuju i, ne znam, hollywoodski filmovi i popularna muzika i moram da vam kažem da sam jako zahvalna tom ruskom piratu što je prosto smatrao da Petkana zaslužuje taj njegov trud da tu knjigu prekuca ili već ne znam šta je radio sa njom da bi mogo da je stavi kao piratsko izdanje i prosto to ipak govori o popularnosti jedne knjige u jednoj ogromnoj zemlji. Hvala puno. Zlatko, još biste nam rekli kako se dobijaju knjige Milene Habjanović na e-tržištu? Mi smo veoma zadovoljni saradnjom sa gospođom Habjanović i njenom izdavačkom kućom i njene knjige su među prvima po traženosti na tržištima širom sveta. Velike popularnost u Australiji, velike popularnost u Severnoj Americi, velike popularnost u Skandinaviji, što nas ne iznenađuje. Trenutno nas malo čudi inertnost ruskog tržišta, ali očekujemo da to kada krene da će biti i više prodavano nego što su štampana izdanja, tako da mi u New Look Entertainmentu na prvo mesto stavljamo kvalitet, a na drugo mesto stavljamo polako pa sigurno i sigurno sam da nas uspeh čeka. Verovatno u Rusiji čekaju nove knjige na torrentu. Da. Tako da ne brinemo za Rusiju. Piraterija je nešto... Tako da brinite vi za Rusiju, a ja ne moram. Piraterija je nešto sa čim se suočavamo ovde, ali sve manje, tako da su i naši ljudi ovde postali svesni da se do legalnih kvalitetnih stvari mora doći uz poštovanje nečijeg zalaganja i autorskih prava i vrednovanja onih koji su tamo učestvovali. Da li možda neko od vas novinara ima pitanje za Ljiljanu ili Zlatka? Dobro. Ništa, hvala što ste se odazvali našem pozivu i što ste upriličili ovaj događaj. Ove personalizovane olovke koje ste dobili nisu obične hemijske, već su sa vrhom za touchscreen, što simbolično predstavlja vezu između tradicionalnog pisanja i novih tehnologija, pametnih telefona i tableta. Kao što sam već malo pre napomenula, ekipa New Looka će vam pomoći oko besplatnog preuzimanja knjige, a nakon toga vas pozivamo na druženje i malu zakusku koju smo pripremili za vas.